Fighting ke friendsong sengkini kaisa ITI ni admission ni notice nalainai friendsong norong ni buskango ang koyekdino video tu bahema yang tongka kini bo ani dokter hamte ko hepano oboni bagai video sanamai resiwan hanaino tini hojagiri ni tei friendsong obong ke haise thanayo jesini ITI admission solid paikya asoli mane pore seat gobang mano khali toroko admission baksaba maliana baksaba nijini choice ni mote college maliana abagi admission ngliana awon bagai gobang mano seat bara toroka a seat rongni bobo college seat bara toroko aborok pura ang nong funungnai hingkai sini admission bufron simi ngai te busu jorang nai abo ang tai khak nai gai friendsong o je ITI online apply makhayo taklai ni simi 10 tarik November jora choli nai obo hingga seng bini date tam rojak o jaga seng nai lainai seng apply khaina ni hingga hingkai sini 10 November jora seng apply khaiman nai sini verification sing online apply khaimani pore sini document langai nai joto apply khaipuro acknowledgement mamani abu sohoke 11 tarik ni bisingo no 11 November ni bisingo je sikepono nang college o thangai ni je kuno ITI kaisa gana ni awo thangai nang document verification ma khainai awon pore ni merit list bo adino no nonghonai 11 tarik no nongkhonai ge adino no seat bo bakjaknai bo college seat mangkha aba ki bakjaknai PWD rong bagai mane PWD candidate mane jara physical handicap aba hajik handicap tongnai rong bagai inge arfore admission of PWD candidate in respective gov ITI PWD rong pong sawo online seat allotment other candidate tai bad baki je candidate dong bagai kahamong ni bagai ngan ke 13 tarigo list nong khonai bo college seat manai nai gangke admission choli nai 16 November ni simi 20 November jora admission nakhai nai admission ungfru tam nang obo agini video rojak rang hajar kaisa nangnai obo gangke abo ongka ulo nang payment pore firogi manai friendsong jara apply ma khairigya tab khaidi inge bo college busuk jorotoi seat tongko ba bo ang boarding na musman a college seat tongko kirikya aborok sangta ungani lene sini omopuila ITI Indronogor o jaga welder rock plumber stenography arpore kupa information and communication technology system maintenance arpore mechanic diesel mechanic motor vehicle for electronic mechanic computer hardware and network maintenance amhar kumur tongo friendsong ITI Indronogor tongo total 101 ta seat tongo total o jagao engke women's ITI Indronogor o jagao tongo ang sali asuk norok notice link angre renai notice o thangai norok gaham ke nai di o jagao tongo 128 ta hai tongo arfor ITI Dharmanagor jara Dharmanagor area ni tongnai rok ITI Dharmanagor tongko kuparok welder fashion design and technology electrician wireman amar tongo total 122 ta tongko arfor ITI Koila Sohor tongko o jaga 115 ta tongko arfore ITI Ambasa bo tongko 173 tongko arfore ITI Udaipur ajaga tongko 88 arfore ITI Bilonia 77 tongko fitter mechanic refrigeration air conditioning obrok ni ba plumber rong ni tongko tai 77 arfore ITI Jotonbari o jaga bo koyekta kurso tongko total 160 ta seat vacant seat tongko arpor ITI Boxnogor o jaga bo tongko 173 173 ta tongko por ITI Khwai bo tongko 78 ITI Monobonkul
Monoborn School o jaga bo tongkho 38 total 38 tongkho jaga শুধু dressmaking ni simis tongsu oro arpor ITI khomulung go to onek no admission ungjaka kopa tongkho dressmaking tai mess auto electrical and electronics ni tongkho total miliwe 60 ba 60 tongkho ITI Longtrai Valley tongkho 191 tongkho Krenchong ITI Komorpur orbo tongkho pray 161 arpore ITI Telemura orbo tongkho 136 arpore ITI Bisramganj orbo tongkho 139 ITI Kanchanpur 86 tongkho ITI Gondasara o jaga tongkho 100 total 2126 vacancy tongkho friends gobang mano tongkho inge jara afro apply ma khairi arok tafon khairi hingkai tabuk afro seat malia khaipona borok taw khaima birhain hai gake obo ITI khanya nike to 8 pass nango tai madhyamik pass nango madhyamik pass ni seat tongo arpore course tongo 8 pass ni course tongo romdi o jaga ta kaisa kok bakasungo ang MA pass khaijak BA pass khaijak ang khlaja mano amti roksong friends song norok to madhyamik pass ngai lai thang mani pore se norok 12 pass ngo graduate complete khayo ke norok madhyamik pass ni course no da khlainai na 8 pass ni course no khlainai norok ni thane abo ngake 8 pass ni course no khanai ga norok 8 pass select ma khainai arpore madhyamik ni select khaga ke norok a jaga 8 ni bu phainai madhyamik ni bu phainai friends song ke norok apply khaide oboni bo course ni busu qualification nang oboni notice tongo a link no ba ang video description or nai bahai ke apply khai obong ke agi puilao je apply khai mana a system ke nongo aboni video ni link ang video description no re nai ngai norok jara apply khanya hai tongnai rok ba afro sujung markli arok norok taw apply khaidi ngai jodi tai kuno norok busi yang tong hake comment khaisung mana no taw apply khanya puro kuno rang nangya ngai taw kaham ke apply khaidi preference norok 2-3 ta college ba kaise college no 2-3 ta course ni norok preference na hoy nai apply khaimano ngai arpore nong ma seat bagjang nai nong hamjangmani college ma li angpha on college pon ni seat ni mano ngai mark hisabe se jago merit list namjago ngai asungno friends song tirin bagite se jotono hambai